थथिति पासफाइना प्लाना हेपुका हनीको जात्रा ख पाँच रे चिल्लागा चरे खुनु निसे सोनयंक न्यायको ठुको जात्रा विशेष याना ट्यख जात्रा जुइको ख थुगु जात्रा विशेष सेना मुडय रूपे कंग अजिमा लुमडी फटकाली अजिमा को लुमडी ओतु अजिमाया ट्यख जात्रा दिशा को लिसलिसे तक्ति अजिमा किलग गनेड्य उग्र तारा नरसिंह ड लगायत एया पश्चिम लगाया थम्मा थुइन थो जात्रा हने गुयै थो जात्रा या छोले एया न्यत अजिमाया ट्यख जात्रा लिसलिसे थापा प्याखन हुइकी थटे सांस्कृतिक महत्व दुगु जात्रा कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारण थगुने थासा दिकेमाल थगुने पाँचरे जात्रा निसे कोरोना भाइरस सेल्वे सक्रिय जुगु कारण लगभग सोनी गया टक्क नखचखय दिकेमाल यमी तेगु तढंगु जात्रा कठ कया तगु पाँचरे जात्रा कोरोना भाइरस कारण थुसिन जुइला मजुइला थका आपला अन्य उल्टा बोलना चुंगु ख तर थोहे अन्यलता या दथुई थुसी थासा पाँचरे जात्रा सोनियंक तजिक खना कोचाल पाँचरे या नापाङ्गुटी चरे खुनु एया हाटी खेले यसी थना विधिवत रूप ठुकु जात्रा या शुभारम्भ जुल थुगु दिया बनी खुनु हे फेबो तया सुला चोम लुकमा दया त पूजयागु प्रचलन दु भगवती पुराण कथा पार्वती भगवती या रूप धारण याना दैत्य या संगारिया ढुंका माद्य न अमिस भोजन यागु बच कथा माद्य या त लाबा खासा एला भोजन याकुगु किम्बदन्ती दु पाँचरे जात्रा या छोले चरे खुनु बनी हे फुक्क अजिमा पि द्यछेन पिहा बिजाका पि गया गमेते इंकेगु यई पाँचरे जात्रा छोले अमै खुनु सुथे पिगले विराजमान जुया चम अजिमाया पूजाया त मो भक्तजन तेगु फिर तक लगे दिसा थोखुनु हे तान्त्रिक विधि कथा ठिया तगु मरजा मस्ते त नकिगु चलन्दु थथे मरजा मस्ते त नकल थासा मस्ते त लोच मकैगु एरी मचाइगु जनविश्वास दु
अथे थोकुनु हे हिने एया तिनखेले सरकार पाखे नेपाली सेना सलबवाकी उगु सलबवाको गुस्वेत देया राष्ट्र प्रमुख सरकारी उच्च पदस्थ लिसे महामदेवी कुमारी तक अवलोकन यागु यही लिसे थोकुनु हे एले छम काम सलयात एल ल्याकु बाका बालकुमारी ठेंकेको चलन्दो कथे बालकुमारी सल चाहेको कोचा व बालकुमारी दया तक जात्रा यागुयै अमै खुनु बहनी द्यगम पिहा बिजाका जात्रा याना थिथि त्वा चाहिका चाने तिनखेले द्यलवाकी कंग अजिमा ओतुया लुमरी अजिमा ओ तेबाया लुमरी अजिमा पि सोम ड नाप्लाका मिपा हिला बोला यागु या तहे ड लके गुथाई पाँचरे नखया झोले पारु खुनु सुथनिसे निची अंक थने कोने लागा चाहिका तढंगु जात्राजी छोले सनीले एया अस्ने हाक्न सुंगुहे द्यल वाकेगु अर्थात मिपा हिला तके नाप्लेकेगु चलन्दु कोरोनाया ग्याचुकु दफ्री नेपाया हे मसिका कथा पिबोया चंगु झिगु तजिलजी बुलुन हना ओना चंगु तस्क बालागु खला खय खत तर झिस झिगु शरीर सोया तरंगु छुहे मखु थैगु खवा चाका थथे नख चख हनी बोले कोभिड यातन ध्याने तया स्वास्थ्य मापदण्ड फुवंका हने मागु खने दु